deliver in real time. Mugace ncwire kireki abanyarwampara bashovirwe nibebuzo ko baratera akaruru ka nyencakare oba kubahereze kutera kacine mcenjano niyo kwetombide kuja bakakamuna kakurata nababasa gutakatera abo kugira ngo harime mvuye yo kubasa kurangirira abatama tarufeyo ababire besimbire kwate bendera ya NRM omuruhinda South district ya Mtoma bahakanise birugiro mu Karuru tinikirizangana n'ibyakarugire abo kuba abantu bona barebire akarura ko kakibwo mu mushana Lilian Ruteraho yashanyaraze byentamburo muri Mbarani Singiro bayima yo kurangirwa ko musingizora kwate bendera ya NRM ahawa abakazi b'Isingiro district umurara nenda kufawusha ni mumanya nanye nimba manya mutaza kusindika za message mumpike mugira ngo hatu wafawusha emito y'amakuru yabane kwishyibwaho Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Mbwijire abashubuzi okurwa mu katara kampanga erizo babaye sharinga kandi bacinga akatare ahanshonga erukomoka ahaburofa oba ari kugira ngo uburengeserize kandi abebembezi tine kibarukora Aitwaza kushira akatara katwashanga ngufuritirwa muryango y'akatare kampango mu town ya Fort Portal kandi abandi baba bashobirwe ekinunko kingi kinunko tshyala byokulya tyakoraki enswera nizizaho egikolera tusokwate mugato gitora mugatare kampanga tusokwate abasubuzi balanu ngo nibakora abakindo bakena nabo kitange tukija kigumera kukabembezi barugereye kuyakiro cya mukaga tuli hano tukingwire baitu tuli kuruni ensonga ya lansi tusicyarira kimu akuwe bitu ngambe koraki bitunukira bamwe nibajyango kinuko kibamazireho abaguzi kandi no kusiba bashitamire busha sio kama zime sasa kuleba toyi yona ni izoleti nibanga kuiza kutuyamba mazima nkanyowe ndi mukoze nisoneti alani niho nisonera henyini no buntahire rwebazio abana bange bagamba mama kike no ise no nuka nama abantu beje gure bintu tibine kuraba tibine kuraki abantu kutambura abwa bile bitu twa who is concerned about pieces kumanyeki abantu ekintu chokora abani bebuza sente zibari kushashura korisa za kamena zo mu kataraka ahezirukuza buri kujayo singi bibiri ati mazima singi bibiri kumara umwezi singi zinga uba utakujya nyonyinga akatale kubona nikajayo na abantu abagenyi bona nibajayo ati no gamba disguya ubu muri mogurago alemere contract babiryo kimotoka cyakamara almost week yona kitakaiza gampanga kuza kuyao kasasiro ubu tulengera gukora research abaherefe beiza nibeka abakozi niba complaininga emisara tibakubahera mu bwire hadi dosente tukusasura ezaitu mpanga nizigenda nka ekiri kwisena kuno kushanga ngo ayiturugambire ebi kanso ya Central Division teine sente zona zo koro mu rumogu herese timu bali ombeja kore kintu chokazi pa nao tuwezi teina sente kandi joro basinikire museja ja kutuyamba ku mpingano ya mururi ibiri zonka kandi zikabasta kumara so ndonka meya ntiro obuli hora town clerk abato obuli obona kwa sente za June sente za May June tizikayizibi amakuraga gashakwa Jonan Tsingwire Jonan Tsingwire tugumiza muna makuru abyenjenda byashanya Rom town yambarra aharugoto rwambarro kuza Isingiro ubwo abahagizi baririya Ruteraho bari kumukurusya obuhanguzi bwanyuma yo kurangirwa ekire cya bushesha erizoba Karuraka kakaterwe biri 17 kwa 2025 bitkajira ubimukero no kurangira umusinguzi kwarema nuko Dr. Tango Doyi orukuro byo kuteza karuro mu kibina cya NRM okurangira ngo kubara kutwarwe Kampala bwanyuma y'ebiro mukaga akarura kakarangirwa cyo cya bushesheri izuba ubwo ririya Ruteraho arwihayoborure mutawura mukaga na Kashanjo
kusima chairman wa movement akabanza kurwana kuka kuyakayara nenda kusima RDC kuyabirebere byamukabya kuzabire ziri 11 n'ekitweka twayecura Dr. Tango Doyi injira ino kwagira uzare nisingiro na Rwampara aho naho akayizire yarigire tinkwamanya yija yabanda kubizamu mukora rge kubizamu tubende konka tibyabasi kubaye bareta declaration form yarutera oshanganyine 05 kandi yanje yinyine ino bururu maganari insima members abantu rimwe mutuma go kubakaru ubururu Dr. Yamtwara karizo rero akatano mwanze ko mukaga nasibo mu constitution sande nasibo mu constitution Monday bakaba twesere Chadondo twaza Chadondo the whole of Monday tukasiba Chadondo tutere sheramisho Bwanyuma y'obusinguzi omu mashemero y'ebyengendo muri Mbarara byashanyarira ubwo abantu kurwo muri Mbarara n'Isinjiro bayeshuka hanguto okwakyaririya n'Ruteraho n'amashemerero Lilian yasima ofisi ya NRM awo kwata nshonge jino kuguba higuru ngenda kusimba okomutano omwapweyo James atubireho yabaraka rukitu kamwe ahakandi declaration andisho abibene byanga twenda twikirizana obu bukarga twamanya egi declaration number ki bakwatara na serial numbers tumanyisa ku system za government zburire kurekitwa abantu litotfeel because kurunoreba ki Dr. Tweye yakozire kugira ngo amanye declaration form eke rushasha nange keta eke Rwampara akaba kicondoza kimanya akirga kukimanyora omushuma yagwa amatamati Ono guyasime bitongore by'amakuru abwo mu rumo gubakozire okuyakarura kakazamwe imyangara Ninyenda kusima umucyana wa honorable minister Rwamera Flora Rwamera mukama kubicoro kwetenga Omugandi habyo ko yene muri Mbarara bashabatezi bakaruna besimbiro mu karura karwiza guterwa ngencha kare okurinda obusinje no kwehare mu mviyo Obuteko tugizire ombwire bwono turabira mu Burundi na campaign zabo bibe nubwo bwaguma ahabo kuba okutera karuru tukufa tinkomero ngwensi neba yaho abantu nbeja gumauna na karuru kakabiri twenda kushaba abantu kugira ubutekwa kandi no kubamanyisa ngo ngabe byo kwirinda ko kutwarinze primary za members of parliament niko tukuza kwanduringa ubururu ubwa meya na chairman Yosifred Ruteraho nabebendeza abandi Oburo burukuza kuterwa ngencha kare harimo akabame y'abendembo divisions bakuru bentebe ya katano n'abakansara babo atakagira mu warwana atakagira mu yatunganisa mutahiwe abarahure muname mbese nambwe bagumira umuntu baraburana bagezeho kwenda kuragura kanagambira abahagizi bangiye mu peaceful no kwakanyuza kasinga skwitagisa kurwana nabo yes are we together ebyo bikiri bityo abatubane bene bebembezi abarara be mukora hanshonga ziri kubashasha ngandi twe n'abana bita bashomire bafune mirimo babase kufuna za factory bafune mirimo kandi kindi twenda omuri bana no site ate mwishomero egiye bame mukono abo patine mwabe mukono twine myanya tari mu mashanyarazi n'amasebete wali mutano kandi kide bikubeje fe nakasinkanye ne tweteseza byoma itewo nafe twitewo Gasha kwa Ruth Nwamanya na Edson Chinene Abanyamakuru bitu bamwe ombabire besimbiro mu karuru ko kwate bendera ya NRM omuri mitoma bahakanise byarugire omukaruru bagumize ngo akarura karabire ko burenganiza Umunyishengero wa Ruhinda South mu district ya Mitoma Kapiteni Donozio Kahonda na Kapiteni Kenneth Ruhweju bahakanise byarugire omukaruru ko kutorana urakwate bendera ya NRM ahabwisha zeri abo kuba abantu bona barebire akarura ko kakibwo mu mushana katerwa abana bishomero esente za besente abantu babatombe home ba agents banje babagura abamwe babasiba amwe bakabateka arkabanga babatwara basibana babatamuzoro nakurwona niba intimidating agents ba candidates abandi babakwatira enkoni babanagise bishani kugira ngo bagumize babatere babihena na polling station ejo bahunge batakarebe byagenda umisho
so abwa irregularities ezo itwe ebyargira omukaruru tukugikira abantu bagira ngo akarura aka tukarabire kamazima kandi nibenda kugaruka kwesimba aho batine kibiina cyona ningasho kwija nkaba independent turiyo tukora consultations twenda kureba whether we can raise a petition on electoral commission ninga tusariho okugira ngo tuize independent abo kuba tutwiza kwikereza okuzanira omukaruru nkenzanira ibakazanire Dr. Tango Doyi yagira ngo ebiro 30 ngo barashitame so tuiza kutegereza ubunakobwo ko barashike mu byata peer process ebipatera tushariremu nibyo turagendera kandi mu kubakuzaho ebipate yasharamu ebitribunal yasharamu twatabikirize maybe party leadership ija kutugaidinga on what to do next. Umugandi abarukwayahayana entebe zo gwebemeza mu district ya Lyantonde nabashaba baturu kwihangiraho emirimo egenderire kurwanisa ibara ry'emirimo erisimbire musheke mu district eji ebigambirwa mu kuhendera campaign z'aba chairman b'entebe ya katano n'aba kansaro mu byanga bitari bimwe na bimwe mu district ya Lyantonde. Mulimo abana baina degree mulimo abana basinyezo y'omukanga wana kujja kugenda okuwandiisa wana abakozi abali bagenda okuwandika abaana mwagenda okulaba nga abaana abafuwana abandi bafuna ekyo emirimu bagibamma tuyiza kubanga mu magunda abali wano mu census atwe okusa okuwala abantu abaana bagibamma nebabayinzanga emirimu balise bagyewadde naye nga nange mutwala asatu omwana ge yandibadde akola nago bagakoze eki bagamumye ye musajja ali mu kipimo ekituufu ku disitulikiti Omuriza campaign okwetorora district eji nimwe tushangira barukuraganisa obuherezo burumwe by'obwegese ebyamagara n'entunguko mu batura. Omuntu arikumango ino mwana waheze senior 4 na senior 6 bazimana baza university bashomeraho yotaka hendeka n'ebyo binde by'orware byo kubagura emitwaro 5 kubakugura omutwaro gumwe buri mwana ekyo tahendeka nakyo yoriga sente zawe okore ki osirike leto mwana wawe azahishomera shome tiza kubuza kuzo bindi enguto z'ito ziri muri Lyantonde district zona harimo unguto aine maramu wala yenje nguto ya kashagama buri zo muntu nagwa umunguto ekyo nyewe cyanje nimbaraganisa rukundo nimbaraganisa kugaruka enyuma ahabwo kuba kunkubangarikira enyuma nimanya abantu bite kibakwetenga sajja amashami yaka 20 mukulembese Gashakwa Edwin na Ben Muhozi mu nagacenshire abarukurire kibina cha NRM harurengo rwa sel omu Rwampara nibebuza okubaru kwija kutera karuru kanyencha kare obwo akahwire katakarangirirwe ebigambo byabo nibyijaho bwa nyuma yemivuyo okwimukaho omukaruru ko munyishengero kazi okwa kwatebendera ya NRM. Ebyagambirwa mu rukiko rw'abasitebe ekikuru kya NRM omu rukinano Rwampara kandi rwabarugenderire kumanyisa abakuraba ebyungo yabo mu karuraka na munongo kurwanisa emivuyo eyabo umuringo konkeri izoba twabagambira twabagira ngo ahasero ninga shaha cyabo chairman wa LC1 ashimiye kuba nakwatanusana na registrar wa LC ninga sho wa village ejo kureba ngo process yone yakaruru yakorwaje na washimiye kuba nagira report eyahereza office ya chairman eki batwire batakukora abane bebuzo kwa karuru kanyenche kare karaterwe wayima yo koma registrar owabazira kahwiri abo ko hari eshonga iz'abantu bari mu byaro banyuma yo kaza kubura kurangira karuru kari inyuma bineyo ukwetombide kujya bakakamuna kakurata nibabasa butakatera abo kugira ngo hari memvuye yo kubasa kurangirira abantu batari kwenda wanyuma yakaro kutubaze kutera akabamba parliament kiteganise munonga akaruta karangirirwe tukumana baterire abasingire haturyo mushana mungu toriya hatu ntera kutera karukanye cyakare ebiravino bina nzakatera tuta bataka tugambiye abasingira karo kuturikiremo kire kintu kigize maratisya twakirekera security aza security twamanya deployment ne komukanka
bwene cyo muturekere nk'entebe twija kureba mutwacihandoringa akaruza kaderivani uko twenda rwambarembi egiye kusiba mu mahoro kandi kandi turiyo tureba abantu babakoma register with omukumi hati nyinshi karakaruru kaza kubarwa hano rakarangirira kandi nanka RDC barimo muteganisa abari umunyamazama igisha hano tora muri mu muhindura bona shi inshobe yabaho nikimasa ngo etwara umwembezi aha nshonga za RDC wa Rampara harigiti nakamya kurekura ofisi nga TV West twashikira or commissioner wa RDC mu Rurenge Rizoba Lieutenant Colonel James Mwesije kandi ibintu byatugambira ngira ofisi yategereza akarukanye cyakare katerwe experience ariyo karahwe obahandi ngoma tandi ngova nimba nikibaganda kokati kirho turgandra akira RDC Mwesije yagamba hanshonga yo kwereka urubaje mu bebembezi na mnongo mukaruruka NRM nyenda fitero muranga ba registrars nyenche ko baragezeho kuyibira umuntu abe nayiba basa kukwata uko bintu bintu nushanga biyare abantu binyishuri umuntu yina ubururu 15 ahandika 129 umesho in words 129 ahindra hahar wana tahaka kanaka eba 729 kandi ari mu kwindura hananga harya ahubwo turi bivugambo turi kwa kubyindura tatunyaho kama dahia ebyagambirwa mu rukiko rwaba twaza kumuraho tugaruke n'icweka icya kabiri RCC wambara City North yashaba bino kwetomba itahashonga zo kufura katare ka makanisinga okuzo koti umujyango abantu beza tshore abantu batereko mu rukiko ito tayeshonga zitwa abahura side izi barebe kikuzombisha agarukura tahugabanaga kushikibwaho Mobit nerwo mite nebijumana oyizezo rukugonshaka okutanga endwara zombiri nkobhere ebuguna amazombane zibawe tukundeka mwana wanje hata bakuguba Mobit bakabito mushipa kimwe Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Abakampala bijire ekyo nikirungi nitwe turiyo nitwije banywani noho ine chenjeji anko nobasa okozesa esimu yawe twine momo uga mwani wirunda chenji wibere munonga se nanye bambe nasimu bitu zo nzinga neshatu nechweka ego sebe wanga wanje bishikanushwa sente zampo konka anko nobasa kuziha simu yawe muzane bisimu byawe oba tuyemeye umwe mwebale kutebekanisa nyowe umukurira naruha kurwo mukasheshe ndio mukushopinga juma ijo yambe mutaye wa muhebe nta motoka muri muta anko nokibonabona kale nobasa kusita simu yawe okole sente bantu mwebale kuyisha mwanyereka rukundo nambwenu nashemerwa kubareba nitwe twasima empumba bazicyara haho
mukaka mwongere ha ruhombo nakunda munongo ruhombo rw'ibinyobwa kandi ete kandi iwe tokwetaga kutambura iwe nayo okusitama hati tuguma mwiruma shrenkazi cyo hirwe oine gumisiriza werarenko mwerere n'umufaratsi gw'omutendo kandi nuguhangara omugongo omubiro gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecha orukwenda Resform ensi y'ebiroto birungi Otwiro inechetengo chokushuma obunasi obuzarisa Ivrin Health Training Institute Mbarara City ishomere rikushomesa obunasi obuzarisa arurengo rwa certificate diploma in nursing and midwifery niza kwera ishomere nirishangwa kachika omuri cyamugoranyi hari Mbarara Community Hospital ija oyetunjira obukugu okwandika beje basya kuri ni kugenda omumisha hishomero ebirukiraho terera notu mushanje ibiri kinana neina 13 Kaganitano Ogambe na Academic Registrar Ivrin Health Training Institute Mbarara City improving community health Nyebiti kubyenda Penkoni Yakweha utamuyo mumudu nokora ekikire wanyompenkoni nushumurira kushemererwa urubunuzi na nobusinje nuenda kuchamuka mpenkoni igenda yakini cyo kunywa cyonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngashinywede ku mpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge icupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire Skylight Hotel restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na cyamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchamo obushaza akaro ekitoke echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho manya bino buraro burungi bwo murembe aha beyi nungi kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 noyenda kwishikiriza ikiroto cyawe ecyo kwera amagara g'abantu nitwakira Hafiniz Medical University itendekero eritongozibwe okushomesa amashomo agebyobushaho omu East Africa obwa hati nitwakira applications omu mashomo nka Bachelor of Medicine and Surgery, Pharmacy, Lab Technology, Weekend Nursing and Midwifery, Medical Education Nurse Tutorship, twine na diploma omuri Nursing, Midwifery, Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Technology, otebirwe na za certificates omuri Nursing, Midwifery, Pharmacy, hamwe na Bridge Course. Twine laboratory yo murembe eyo mweji ari kubangurirwamo tuyishirire aha mikutu yitu www.fmu.ac.ug tandika urugendo rwawe rw'obusinguzi na Fins Medical University. Fins Medical University okutambira amagara g'abantu nugwe mwete gwitu
wararoteekateekera aha by'okwombeka genda omu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omuri Mbarara City obwahata bafurikire kimwe bakaruga aha Garage Street nobashanga Makanising Street aha kizimbe ky'abasista hamwe n'ahashungine na Kyosiga House hamwe n'ahawe house yabo Rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira aha bibanda by'embaho ogwaza Andrews ahu akatare ka Makanising kafurikire ahawe house yabo bineho tires nyamwingi enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga omu Twyford Kenya na China Mikaso sizes zona nebika bya adhesive nka quick stick tire adhesive erukusiba tires empango n'amabare gahabisika na swimming pools twinitaji ishaka wagura mu bwingi transport eriho wahika showroom yabe yahawe ya house ebintu byona n'obutandu bata manager ogito wagito konka abantu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mwareka turwo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara keke ni shamushanju nizeze zenyine byo ni shara keke tukazakunywa mbogo na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje aba Quantum Foods Uganda abarukufitiyeho enkoko z'amahuri ezenyama na broilers abakugu ombyokurya by'enkoko n'obuhabuzo mu kuzirisa nibeta barisa mwe n'abambarira n'emyanya bahererere kwija omushomo gw'izoba rumwe gw'abarisa b'enkoko ebirabiri na mukago kwa mushanju 2025 ahari Mirror Cafe Bam Petrol Station hehi na Quantum Offices Mbarara kuruga shayishatu z'akasheshe kuhika shamushanju zihangu kumaye biri kukiraho tera note mushanju note 2 ashatu n'ishatu note 8 ashatu n'emwe na note mushanju 2 nkaga na mwenda note 4 mu nagacencere abarukurebuza ibyo kuteza ubururu abwe kibine cha NRM nabashaba bahagize be kibina okwetegura akubo bururo bwa ba meya ba city ba kansara nubwo kuterwa izobe rya nyincakare Senyomo Gideon arya kitebe cha NRM mu Ruboma Mbarara City twaza kumwakira mu studio abase kutusyaho ebiri kugenda omisho Gideon twakwakira mu studio Wewe mnonga serenu wamanya mazira Senyomo Gideon takusivizeyo ekirone cyanyinca kandi tubarisha abushaha abwaki akanakaruruka NRM primaries abwihangariyo NRM primaries akarura kanika kuterwa ombyaro emitwaro mushanju ne 12 kandi wazombatezi bakaruru aba barenje miliyoni 18 okwetorora ihanga Uganda oburo byo tugamba na mnonga twaza aharengo rwambara city nimani ngambo mu constituency south na north obuno bururu wa city mayors na city councillors ntakusibize yo sereni wo muri wa TV West omwanyo okuturi Boma Kachika officer NRM nyendata yaise omwami ka West Patrick okutuka West uri tumanyirire ka West ya henshonga syoje no misho konka karukanye cyakandi nkakubana katerwa nani katezebwa omwami ka West Patrick ogunwe assistant wa ka West Sebuma abusho gasazi mwe zimwe gutwabaza kumutunga konka ogu nwera azumbigere bibwa ka West to live TV West jese bigambo bibiri bishatu na mnonga karukanye cyakare na mnongo bururu bwa meya na ba city councillors Nkambara City twetegure tuta webare Senyomo itwe Nkambara City twetebekanise munonga ahabo kuba buri kimwe cyakire aha mwanya materials zona zakira mwanya materials twazihire ba registrars ba divisions so ba twazi dispatchingire so turinzire nyencakare okutandika kutera karuru nko ebiro okukubagamba okay mwamka West harumuri bwa TV West na mnonga ebina nata kumanya akarukanye kika tubazi tugamba Rwambara City ntukutera bururuki ebare Senyomo obururo bukuza kuterwa nyencakare no bwe miringena ako kubanza ntuza kuba twine aka city mayor
aka kabiri twine obwa city councillors obuli direct bakweta direct elected councillors imwe mukukira kweta obw'abashija konkana n'abakazi nibabasa kwesimba aha myanya egyo obwa kashatu twine obw'abakazi obwa city councillors bw'abakazi then obwa kana twine obwa city division mayors nibwo bururu obutukuza kuteranya ekyakare bono bukutubiza bayanja kare omuri bwa TV nasa kwebuza tiyo tugamba omuri bwa TV sinza kwisa turi aha boma a officer NRM tiyo tugamba karuru amurundo tiyo tugamba Kambara City ni mwaburi yo mu district ya Karuraka mukina rengora district na nebindi ogu nuwe arabina ateza Karuraka nyencha kare tugamba Kambara City twine villages nali polling stations nkazinga itwe Kambara City polling station of course nkitwe NRM neberi ni kiva kiriye cyaro eyi tweta branch nicyo tweta niye kubera polling stations so Mbara City twine byaro igana kinana na mukaga so ibyari igana kinana na mukaga byo nanyi cyakare nibuza kuba nibitera Karurako ngakibina nkayibembere kuteza Karuru wash ebita rukwenda aha myanya je kuteramo Karura nibyo biya cyo kubanza ninyenda kushaba abanyambara mwena abanyambara tutera akaruru abo kubanyinca kare nizo barya Karuru ekitakwenda umwanya vuvuzeraza mutiyamba abantu abavuzerazi muze mukuzitera heru konka polling station nitwenda obucurera ahabo kuba oyisike ngu polling station izitizo nezo mu town munonga so mwaba mutatire obucurera mukareta vuvuzeraza abo kubebyo vuvuzeraza naki bikabire biriyo byo ebya campaigns zihwire nyomwazyo mbwenu nyecha kare ntu expectinga omuntu kwiza okiza shaha ina okaza polling station echarecho bakakusoma mu register okazo mu kagoye then shaha mukaga tukatandika kutera Karuru akaruraka bazo mu mugongo shaha mukaga nikakurangirura nkayi kanu hashime kuba nakarangira akakaruru nikaza kuterwa aha cyaro konka nikaza kuba nikarangirirwa aha hahenyina buturya ninye ndabe nkuriremo mu kurangirira mu Karuraka abo kuba ninye ari akora nka registration hezi so ninye ndabe nindangirira Karurako yes utukwija kwenda kagamuka ukamhero ninye ndakusima abanyambara kandi nkubebaza obururu bono bukwire okurebeka ngumbara tutugizire mu kavuyo kamani tutugizire mu kurwana mbwenu mutorekire mice mirungi so nishaba abanyambara mwena tugaruka Karuraka tukazemu buri muntu atera umuntu wakwenda tutera Karuru kihorere munonga abo kuba twenda kandi ngogu bamukoma kandi ogubagira bata abantu twena ntubenda turya bendemwe tureke kurwana munonga yabare munonga turi abendemwe amazina nsenyomo Gideon to live officer NRM aho murembo rambara ogunumwamika West Patrick arateza akarukanyinshi kare nyonja kwise na mlongi wo murebo TV wese murembo rambara akarukanyinshi kare twaza arengorwa ba meya aba nabantu mushanje meya already ari mu ntebe atugamba niwe mwami Robert Kachebe twaza omutouth esimbira abantu babiri abo twine mu sitting mayor niwe Jomo Mugabi ayisimna nondijo ogunumwami Ntenje twaza omunorth nawe hari abantu babiri nabo besimbire omunorth abesimbire twine sitting mayor ngumisiza cyabwisho ayisimbire na mwami Mugume twazo mbakasaras abo bono bingi abo kutandikana nyencha kare omurebo wa TV West ndukubantu kwisa ebe kutandika shahemwe mpako mwaza akiriko kurangira abakire kangaro mu studio Seren wamanya agumizemu nagacenshire nasigansenyu Gideon aho murembo rwambara Gideon Senyomo webare mnonga kandi umurebe wa TV West ngo Gideon yatugambira nyincakare omukasheshe no kucera turukuza kutera Karuru kandi nko kutwahurira no kutera Karuru ko businje hamwe namazima twaza kumuraho omugacencire netugaruka
oyino mukoro nk'embaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM n'emikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rw'ensi yona obwa decoration mega tents hamwe na tents z'ebika ebindi byona akasente kenshiko. Tina events nibashangwa ahacombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omuri Mbarara City. Okumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga hatano n'itano chenda na mwenda ananeina. Tina events nito twenko muri burenje rw'izoba abino buhereza bw'omurembe. Katochi yeino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibaregaruka kugire nakwa hamutima ryaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya echa katochi mugume munywecho katochi yeino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi yeine chama chayo muhute katochi yerya hamutindo. Katochi alcoholic drink inuzire kandi terikuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited. Otaka ikize myaka 18 otanywaho. My name is Flight Captain George Michael Mkula, aspiring for the National Vice Chairman in charge of Eastern Uganda. The National Resistance Movement is a revolutionary party. It's founded on 4 ideals: patriotism, Pan-Africanism, social economic transformation, and democracy. General Yoweri Kaguta Museveni, our historical revolutionary leader, has kept this country peaceful for the last few years. Uganda now is peaceful from the north to the south, east to the west. In this new term, our focus will be to address the issues of youth unemployment and to ensure that the youth are part of the vision of the transformation of this country. 2, poverty. We must ensure that we continue to reduce poverty in our population. Number 3 is to ensure that we deal with service delivery, to improve on our services in hospitals, schools, and ensure that there is water for everyone for production and to drink. We must also ensure that there is equitable distribution of wealth in Uganda. I therefore seek for your vote to be elected as the National Vice Chairman of the National Resistance Movement. Vote Captain Mkula. Mazina ganje ni Agirembabazi Emmanuel, hano ya Marembo Trading Center Chamunga. Tukora n'amashanyarazi ga Fresh Solar tukorire mu kumara ubwire bwingi akube nyuma aho tukatine amashanyarazi turi kubona umurga uza kutegera hari kunga twiza Fresh Solar kuyizire twateka hasaruni. Mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora magoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free evri kukira hotela noti 8 noti hashatu na mukaga hatano na mushanju ngaga ni 5 eyabusha. Abantu baburwiruzorwa ndukumanyisa aba Western Region abakabari barukungiri abipfuye kabiyone ibya burwizoba mwija kwija hamoreko rugogoma okuja kubantu boreka ibyo abantu bakora mu Uganda ugurabeho hari Independence Park Mbarara City ibirabiri na bitano urwa gatano okushika hasande ibirabiri na mushanju okwa mushanju
twina abakora ibintu abakozi bitu aba Uganda bakora ibintu bingi muje mwerebere murebe ngo ibintu mwabisya abantu kubigura abanya-Uganda so niyeta mwena ubona nakigambire mwije amore ko Rugogoma Mbarara City. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. tandika izuba imirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa ca kituzi yenywere kituzi ohure amatwenge aha mu miro nikikorwa ku rugo mu kituzi ca shitake amajani hamwe n'ubwoki konjora bunuzi hamwe no mutindo eki nikikorwa ba kituzi farm company limited aveine teknolojia nebyoma byo mutindo kituzi drink ikirizibwa kitongore cyo mutindo mu ihanga echa UNBS kandi neshango mu maduka na supermarket zono mu ihanga kushubura tera simu noti mushanju munana mushanju bisha twina bitana shatu nemwe ninga noti mushanju munana mushanju bisha twitano 001 abantu bambarara isingiro lyantonde ntungamo lokongiri kanongo kisoro kabare rukiga na burengero bwizoba yona nomwe two mu kiterane ecebebirwa mushija warhanga evangelist Timothy Kabare warhanga hamize nemero mu mikoro nebyo kutangaza nobumanyiso ebi akozire hagati yanyu eci nekiterane Rugogoma turi muri tubaretere njiri eyamani omuchaha cha Kabale Stadium twebiro munana ebiro mwenda ndebiri kumi tugyaba twinemo mupira ogwamana bo banajira hasi bakajangwe byanyu byahwa nitubeta mwije Yesu nayenda kutambira engwala zanyu zona kandi ogwamukaga nitwija kwa twine lunch free of charge nitukwanjurira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka eri cyasingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo urwa certificate na diploma omu diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Lero bagaruka bashomesa certificate in nursing and midwifery. Ishomereri in medical laboratory erime byoma nebereba ko muntu library eyomurembe computers ekikacha higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry eyobwegesiye na ministry of health kandi bine bus Rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya Rugogoma go kushomeramo ebitabo ogukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isingiro odaka kiro mutahuni ya kaberebere okumanye biri kukiraho note mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu nibiri kukaga nemo Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. Tugumizamo n'amakuru RCC wa Mbarara City North Jacqueline Kankunda yarajira okushenya katare ka Makansing bwanyuma ya landlords okuremwa kwikirizana n'abapangisa okushenya kataraka kutewe kanisibo kutandika 2025 ibyo kwezi oko kwa mushanje 2025 kandi okutandika kombeka no kutandika 2030 ibyo kwezi nukwe kumwe okwa mushanje oku omurukiko rw'abaheri izuba okwetebekanisa okufurira katare ka Makansing kutandikwa kombekwa rwatandika chairperson wa Mbarara Makansing Market Landlords Association Tom Mukundane arukubinga abona abayizo mu rukiko batari ba landlords twenda landlords bonka kandi aba Makansing market washanga umushubuzi utakomukonsidari ngo mirimo yone yo kubana ukora program zona njya nakakatare nitwe twemerizeho reka tugende tuzekweyi akatare ntuzakaremeramu bakatushenyurira mutwe batugambire kiriho cyenyine tucumanye ati tatubyabashu barandora no baraza kuzombuzo banyuma urukiko rwatandika abacica batunga umugisha kugumamo babine kutisa akatare kombe kweryari
abashobozi bakarimo bafurwe ryari kandi ukashenya kutandike ryari Chairman ugendo leta bakwakanisa usanga nabo oburevu zabo ezibiri shenye ebirabi natano tushenye abo kwenda kushenya n'abantu igani 13 babaguzira mu mwanya higuru nubo bakwenda kushira nyitwa abahansi bakamaye bekintu undetere papura Uganda alinobuga bakintu For our way, we are one, but we differ in the method of work. ubururu waterwa kandi abyahindara bashara mu ngo bafurke ebero 25 bikwezoku ambire ngumba ko ngore bichonda ko you have a steward and the leader buri bakama banje okubeti this is the supreme body abachaba kutaba abakureka ngo development ishimwe taking a place. It can be a court case, but as we move. akatari ka makansinga kintu gambaho ayitirigambira karmu ba landlords abarukumanya mbihandiko abana bayika bitano mwenda bitabakakoreramo aba bari omuru 10 akatare akari kutekatekwa kwija kutandikwa kombekwa akanako kwija kumara imyaka 3 karikombekwa kana ko kezaho billion 20 omuchikoru abashobozi babanjira abo abarikwenda kubombekera turatandika kureba karayite ngaseri kunoreba kaya kakarara omurukiko hari abashobozi abatunga certificates kumugumwe go kuboreka ubuzima nabafurwa eshayon nabugaruka omukatari akasia akombekero abwa TV West nisenyum Gideon tugumizemo n'amakoro Minisitiri y'Ubushubuzi n'amakorero etebekaniso mworeko okugendo riro kwera abashubuzi okuguza hamwe no kuranga eby'emishuburo byabo na munonga ebikorerwa ha omu Uganda entebekanisezi zayanjurwa Commissioner wa Internal Trade Zake Karenga omu rukiko rw'abanyamakuru rwakorerwa aha Las Vegas Hotel aha omurimbarara Kogu nigwija kuba guruma ebintu ebirukorerwa mu Uganda kandi gutebekanisibwe kutungura enkora ya Buy Uganda Build Uganda omu karima kachebobo. Of course, there have been a lot of achievements under the Buy Uganda Build Uganda, especially in the government procurement. Many contractors are benefiting from government procurement, both at local and at national level projects. Bubu is Buy Uganda, Build Uganda. Ugurisha Uganda, arukopeka Uganda. So basically, igipolisi ni yamba abanya-Uganda aho promotinga ibintu by'ebikorire. Omwore kogu niguza kumara ebiro bishatu byonka kutandika n'orwa katanuru. The policy is meant to promote the consumption of local goods and services. Nihija kuba ari abanira okwera abo bona batakahandikise ndangamuntu zabo hamwe n'aba National Forestry Authority. So our team will be there for everyone to see. Inquire. Actually, we will even come with our machines now that we have this project of renewal. Whoever will be ready with this ID. We are also ready to participate in Buy Uganda, Build Uganda. We shall have a store and we shall sensitize people on environmental conservation. Amakuru aga gashakwa na Good Fatuma. Na Good Fatima Onesimus asinguza mu myaka 36 enzarwa ya Nyabihoko omuri Kajara district ya Ntunga mu konkobwa hati arukutura mu Rutagarama yo kubanza omurimba City North ariyo naronda miliyoni 18 okuza kushemezwa bwanyuma y'abina zo kumutega acid omizi go kunywa ogu nagira ngo ni pastor kandi abamutegere acid omizi bakaba bamwesire kubashabira. Onesimus asinguza owabira pastor muri Kampala katunge sumukuru ga muntu yabe atarukumanya arikumushaba kwazo makaga kamushabira bitu nagira nkuyashikireyo omukayo wa mwesire nuko kumuhamizi agari kujanga kabagarma acid unamira miza kana acid nafumura na kwasi iza kwikomera rubaka bangira na acid Ndera mukuru we arkamba muzira tsarubaga
uri bumwana ubwo kweri arubaga kwiyashyireyo yangira ati mama tumwana tarubaga atwonga nindeba icupa zeshagama nindeba murabyo pira umunyindo nindeba wena ariko pira bunga Ogu butandeji akakibona mu kwezi kwa katano kandi agira amarwaro gatari gamwe na gamwe muri Kampala bitembere kagumane yongera niko kumushaba miliyoni 18 kushemeza bwe biceke byasisirwe asido munda kandi ngubakire tibara mu kandi ntinda bafere wakubatrini cyane n'umucenge umunda yasiskire ngo maragasiskire ahumbaho nuhirwaro ryamutwarire akazaga kane irwaro kurya mushizeyo babatera biri ya miliyoni 18 na tetwapura tukinaha Onesimus ubwo yatinazurana nyino muri Tagarama yo kubanza muri Mbara City North bwa nyuma yo mukazi yo kunga kamusigaho kwashira hana mutwara arifaro nashikayo bagira ngo ugumba agarike murago babini bamusemereza tinyine sente tinyine murumo tinyine kundi tinyine kunyemerire teganisewe tungubasa kurya tunacimentase tunacintu kinkubase gukora kanisha kumagara kandi munyambe kakabikeho kwa kuba warebe mbozeji kandi ino bushobozi kwera omushijo guno basa kurabira namba Yesu mweji 0 50 chenda na mshanju bishatu 5 eriyo mazina ga Edith Komshana nyina Onesimus omurwarize ndi Anita Tukunda twaza kumuraho natugaruka Abakampala bijire ekyo nikirungi nitwe turiyo nitwije banywani noho ine chenjeji anko nobasokozesa esimu yawe twine momo ruga mwani werunda chenji webere munonga nanye bambe nasimu bitu zone zingahe neshatu necweka ego sebo wanga wanje bishikanushwa sente zampo konka anko nobasa kuziha simu ugumiza muno yawe zande bisimu byawe oba twiyemeye mwe mwebale kutebekanisa nyowe umukurira naruha kurwo mukasheshe ndio mukushopinga juma ijo yambe mutaye wa muhebe nta motoka muri mutaha anko nokibonabona kale nobasa kusita simu yawe okole sente bantu mwebale kuyisha mwanyereka rukundo nambwenu nashemerwa kubareba nitwe twasima empumba bazicyara haho mukaka mwongere ha ruhombo nakunda munongo ruhombo rw'ibinyobwa kandi etekanda iwe tokwetaga kutambura iwe nawe wokusitama hati tuguma mwiruma shura nkazi cyo hirwe oine gumisiriza iri zuba nziza kutahira icyaro mufite utoshaka kuba kuri yo kwesima no kushemerwa ombero bira inganda zitazi umwe na zimwe n'ibyanga bakabateranira hamwe kusharura ibishaka by'imbere konkebere abakugura omukambani
kampani ya Moviti bagitse ebirungo byona omukintu kundeka mwana wanje takiroho kuteganisibwa Moviti habo nirwo mukushakira ebishaka bitari bimwe na bimwe okutamba endwara z'omubiri nk'obuhere okweyagura omubiri gwona gubagye gubereshera omwana nabasa kwesiga Moviti habo gel aloe vera avocado ningashe papaya Moviti okweyesiga izuba ryona. A new era has arrived, and it starts with a simple download. Get the new and improved My DSTV app and get used to more control with streamlined payments, easy error clearing, live chat assistance, and more, all in one app. This is the My DSTV experience, reimagined and upgraded to a whole new level. Download the new My DSTV app from your app store. umweshongozi ruranganwa kandi mukuru w'abantu kete mukiza owabingirekanyuza zo no muri mbara abo kweshongora kurungi yakutebekanisiza concert rugogoma ekibikire tikijunda live concert ibinabira musanzu bikuze kwa musanzu 2025 ahara Agip Motel omurimbara ukutandika shamunana zihangwe mpako mwabazya naza kubashagatirwa abandu beshongozi ukutahamuna mutwaro abane kumitano VIP mutwaro 5 family table emitwaro 30 silver table emitwaro 50 kandi golden table ni miliyoni nyabara izatusemerwe kumwe tuburwengiri kandi tuumuzi wo mbyeshongoro. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wherever you are, whatever your reason, it's on SuperSport all season long. Get and stay connected to DSTV Compact and GoTV Super Plus with Kawiki available on DSTV and GoTV. November 23rd, we got an accident here with a bullet. An askar shoots an askar. So in that moment, I ran there to see what happened. I found a shoot guy. According to how we are trained by Prudential and the Red Cross, I helped that guy to block the space because blood was too much, he was bleeding too much. I would like to thank Prudential that guy recovered. Prudential, let's face life together. Turinawi. Munagacencire aba Uganda Civil Aviation Authority batendekera abantu obukugu obwo kubasa kubahwera hamwe no kwerinda butanduye hanyonyi omu district ya Kanungu okutendekwa abakwatsirweho ombikwatirine na butanduye nyonyi hamwe ne hamizi nicwera okubasa kukiza amagara g'abantu kandi hona ebyona bikorerwa hari Kanungu Resort Hotel. Aba Uganda Civil Aviation Authority bakwatanise na Ministry of Works and Transport, Maritime Department hamwe na Uganda Red Cross Society omukutendeka abantu okurugirira hari babimpa Alexander Black or Senior Air Traffic Controller hari Entebbe International Airport nagira ngo muri Kanungu bwatarimwe ebishayi bishatu by'enyonyi nukwe kushaba abantu kuzahabuzora misho mukumanya butandiye enyonyi nebiri kugendera hamizi batirine nana enyonyi kwiya kubona obuzibu eryo mucyange eki okuba kubasa kuyamba ababona obuzibu ninkimanya Kanungu ine ebishanka bishatu ine Kihi ine Ishasha ine Kayonza no yakubita kikoraje konka nayo Kayonza eriyo
enyonyi nebasa kwija kuba neza omu bicweka ebyo konka yabona obuzibu ekabura kukakisha abantu bakanungu nibabasa kuyamba bata itwe abaryentebe ab'ekitongole ky'entambara y'enyonyi tutakashikire babimpa nagira ngo ebyoburambuzi by'omu disitulikiti ya kanungu omuri Queen Elizabeth National Park hamwe na Bwindi Impenetrable National Park nibisikiriza abarambuzi okukoresa ebishayi by'enyonyi hamwe n'okureetera abantu entunguuka. hariho na hariya Queen Elizabeth National Park ningashi eitumanyaga nka Rwenshama abantu abarambuzi abo bakweta tourists omu rujungu bona omu Kanungu ni bingi aza kuba kwija barete sente n'abantu bingi abine za roji abine za hoteli abine abakuvuga abakuguza ebya fine art baguza ebintu bingi nibireetera ekyanga eki kyagira entunguuka shenyine ninteeteza ngu yareetera abantu baitu bagira obutuku bw'okubasa kuramukira abakuba bari omu kabi kakuba kabaireho omuringo gwona. Omushomo ogu gubiire gugenderire kureetera abantu okwetegyereza ebirikukwata aha mikorere y'ebyentambura ey'enyonyi. Abatendekirwe harimu bakuru b'amashomero, abanyamakuru, polisi, aba prisons hamwe n'abakuru b'ebitongore aha disitulikiti ya Kanungu. Amakuru aga gashoka Hweza Wilfred Hweza amakuru ago ngo gatusyamirwa gacenshire agutwatebekanise omwebazi ogu tukusima munonga igogumire nitwa ha TV West Serena nuwamanya Sunday Brian na timu yitu akora nayo ntubendeza okurara kurunje. Eshaha zabishatu z'ekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Okumbereba nekushiwaho Fresh Uganda ekitongore ekirize okutuhereza amashanyarazi g'izoba behireyo okuhindura amagara gawe bari kwisaho amashanyarazi ga sola agari kwesigwa omuri buri kyetengo cyawe cyona. Kituzi yenywere Kituzi ohurra amatwenge aha mumiro nikikorwa ku rugo mu Kituzi cya Shitake amajani hamwe n'obwoki konjora bunuzi hamwe n'omutindo eki nikikorwa ba Kituzi Farm Company Limited. Tina Events bakuretera obuhereza bw'orurengo rw'ensi yona obwa decoration mega tents hamwe na tents z'ebika ebindi byona akasente kensheko. Program okumbereba nimbeto mu Kinihiro ebiro tabiro na mukaga orwa mukaga abarare mwe mutarenza shaha mukaga abo kuba na shaha mukaga gwekiro nibwo kikuba cyatandika naha bwecho mwije kandi mukume obwiri geti za kwazigure kurga shaha 12 ekiba kweta transnight okoha yagenda okoha yagenda akowiro bweru yayingira nabwecho okutahamu nugumwe gwa Uganda niza kubando nabandi bonda mutakarebaga numuza kubashangaho. Kituzi drink neza kuberiyo niyo turabentu nywa yonka. Abatina events baza kwa bina homudara gwabo mwayika muza kubashanga murebe display byembaga. Fresh Uganda nabamashanzi gijoba niza kushanga za batteries zabo nabwecho okureba nobusha. Politics waba uriyo murokore uriyo wakaranza matiki uriyo wa Pentecostal uriyo wakaranza matiki
otera karuru konke byo kugira ngo bakuterere obanze za TV aho je tazanye wenkagwa yes akarura akatikabwa ruhanga yes abukuwa ninjira turinka ninga turinka 98 yes abukatine umuntu wena oba kwasa obunarebere nyoni yendo umuntu azacikore no kugira ngo nyonka vergamo abantu bakwibiro bururo batabarze henda rwikodi bakwibiro bururo ojende owa chairman wa commission Tango Doi ningo Doi ojoti nica mbakujenge chakuretani utabantu bakampo bururu konkari mango bururu wanje bakabunyebera nyawo ndio wishemwe nyawo mutima gwanje in my heart of hearts nimprantarije mbyamire ekibi cyanyemera nizaha ngunyowe ni nyenda bambaro bururu bwanje bwo bantu banteri abko bwo bururu nyobungisire nyino bururu kanana na 10 kanda hanindeba nyine mtware 12 nabwo icyo naningira ngo nyoti kubasa kwikiriza nibaza kutika bishabo kimutakora record yes ekansanza kwereze kitinisa amara ekereze kwereze kitinisa korezo muziti bajangu jangu gendo imirire nyuma ya mufiti kubanga goli wakatawana yes konka ni ono chimanya ngobururo boyine no chimanya kwa butungire yes hato chizomukereze bakwamaka speech mukama nabakunda baha bachukwa akazindaro wazo mujiti assalamu alaikum olimba bachukwa chiboryo omukristayo oti mukama asimere akatendereza ono tenderezoha akumburura kataburumu nabwecho mukama atisasire ekibicho bururu kitiza kututeganisana n'iguru kitiza kuteganisana n'iguru niga kutira kumwe twarugombururu abo kwa nkabikiriza okwetisa kubaho umuntu ayetisa nenda kwetisa katera abantu nenda kwetisa nkabihirira nanga nenda kwetisa nkajuma umuntu yes mukama tugirire mbabazi abagira mukaruru kutura akaheze kona twaza no ka general election habeho kwetisizana abaturabizemu mbazi mwetise ababera bara agency nabo betise naba yes nabarire sente abatezwe bururu murire sente z'abantu nimwe mukimanya nimukera amahanda abantu abesimbere n'umunana ukarye sente z'abantu mukaga waka home niwo yetise